ka India kala penutkam takabu thakasin ka banikong ban penpra yaki jakasa jongkileno yakata katetma ka bala ban siat sakiktem jongkileno latip kum ka suicidal machine ka India kala penher kput yakileno Pakistan nadu ka jingja ka balaja hapahalgam lakhasan sngi kente dakaba penjot hadu kendai teli ki ktem leno ha Pakistan bat ha Kashmir kabala sensyar dak Pakistan menin sitengnya rengkat ki jingkhanra na baro lai teli kitna cipai kabakan tup ya ka Indian Army, Indian Air Force, bat ka Indian Navy. Kibala pelong ka jingher thma daka lingsun bat narengkeu ya ki jakasa jongkileno hapo ka jingkhanra kabala trelang. Ya kane ka jingher thma jong spai. Kabahe lapelong hakapor sibeje siteng senya. Daka jingthmu bat penpra ya ki jaka penher bat ki jaka butiar jongkileno kibadon ha Pakistan batha POK. Ha ka jingkhanra ka bahe daki sipai duriau jongkari India kibala penutkam daki tersiat loitering munition ha kasin ka banikong ban penjot penpra ya ki jakasa jongkileno kibadon ha Pakistan batha POK. Kaba kilatrang ban pendu pendamno ya ki sengleno kum ka Lashkar i Taiba bat ke Jaish-e Mohammed kabadai ki sengleno ki bajuan hertma malakapor ya kari India. Kakot kubor tainau kala itu dak kabakadau yaki telong kubor jongka kilaya tu baki don hadu sauteli giktem jongka sengleno Jaish-e Mohammed bat laiteli giktem jongka sengleno Lashkar i Taiba bat arteli giktem jongka sengleno Hizbul Mujahidin kibala sapenjot hakane ka jinghirtma dakane kabut suicidal machine.